Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair tu la remsang ralte. Nakum March tha a Aizawl G20 business meeting nga tur chungchang in po cha na sang le thil tul dangte. Chief Secretary Dr. Renu Sharma Hovin clear hobani. Minister Puti Jil nun tluangan ngai dan le zel din na thalote bansana ma ni Mizo na mo phurna thataka hlen turin zirlai te afui. Prime Minister Narendra Modi and West Bengal chengbai bel chasang hu railway project pali ramta na hlan. Union Corporation Minister Amit Shah an kumthum lawam tur chugin panchayata cooperative committee noi ni din tumani ati. Nakum March la Aizawl G20 business meeting nga tur chungchang in po cha na sang le thil tul dangte. Chief Secretary Dr. Renu Sharma Hovin Secretariat Conference Hall Minekwa ningani khan clear hobani. Chief Secretary chuan nakum March ni nia G20 business meeting Aizawl nei tur chu Mizoram tan mel lungpoi mo takani dona he meeting hi G20 Secretariat kai shwaina noya nei tur ni wangin ro man sang te po athathei ang berati angaya department sang te tho ho le tan ho wangai dona ni ati Tun thani khat khan India chuan G20 presidency chukum khatata na cheltana Prime Minister Narendra Modi du danangin G20 meeting sang chu India ka pui sang ba ka marcha khopuya te po nga ani dona kum khat chugin meeting sang zani vela omang Aizawl meeting nei tur hi sum don na lam hoye ni dona ta hian G20 ramsom ni atangin palayan tel dona ni He meeting nei tur impuacha nan hian Home Commissioner pu Aizawl moi kai shwaina hnuaya core committee din ani to a secretary sang te kai shwaina hnuaya subcommittee nga maza din ani to bok Rilru le akai noi har sada sang nei ten an har sada le mang an na an thlenna tur le atu langa ma lak sak ani theina turata na din State Telemana Cell Mizoram chu dimin khan Health and Family Welfare Principal Director Dr. Tilal Mangayin Directorate of Health and Medical Education Building a ahong Dr. Tilal Mangayi chuan rilru lama har sadna hi ate ber atanga lian ber thlenga mitinin an tur thei vek thute nau panglama po har sadna om thin thu le mala ka poimo zia soya mi puite nek tiklai po telephone number pakhat pali pakhat paruk le pakhat pariat bial pariat pakwa pakhat pali pakhat paruk manga chan puina andon theina tura mala na chulo mamati thu soyani Mizoram chun he Telemana Cell hon in khomi Dr. Aizawl Moya Mission Director National Health Mission Kam Nodal Officer Telemana sin akai shuaya Dr. Aizawl Moya chuan tun lai khovela ril ru sel na konga malak bai mo zia soyin ril ru sel na le akai noi te chu sarkar le puina ngai poi mo le zwal to ani ti a thok to lak thar de chu ahuna thlenga ho tu te za thiam tu le an mani mamo tu te ne na an theina zong hlan turin acha ani Minister Puti Jil nun tluangan ngai dan le zel din na thalote bansana midang te nun dan le thiltia buai mai lawa mani Mizo na mo phurna thataka hlen turin zirlai te afui zirlai te ramle namtan te tupui manga MZP headquarters sampai conference boy khatna van noi liana hol ron tlanga nimina aman puina he thui soin Puti Jil nun tluaga chuan ramle namin harsana to in MZP in thei top so in ma alathina conference tupui tana zirlai te ramle namtan te an thlang cho in me hle ani atia zirlai kal khom te ramle namtan na le khazir ani thu soin ramle nammai ba ka sa khwana thlenga vonnu na poimo ani atia namle sa khwana kal koptira diklo nol ngam na mangin masona diktak an athleng thei don ani ati Puti Jil nun tluanga chuan zirlai te chunakin loka ramle namin nga na le khai ding tu turte an ni thu po soin kaushan le sarkar phong poimo tak chel tu turani don wangin anril suk thlek le ngai tu na te her dik masaturin fuya social media man chin tok thiam tur le social media kal tlanga thilwor dar na zongte oi ngal mai thin lo turin na cha bok MZP headquarters sampai kumsanga zakwa somkwa palia dinani a an noya hian sabet quarters pangale branch som pasari a omme kani Mamit District Puiten Sia Tony Khwa and Manatan Power Grid Corporation of India Limited in Mitipurda Lirthei Mamit DC Kota Anlan Rom Purna Lirthei Power Grid Chief General Manager Balbir Singan Mamit DC Pulunun Luane na Ningani Khana Hlana DC chuan Power Grid how tu te na lom thu soin tho ho na thatak an nei zela du ani atia Mamit District Tana Morg Van an hlantak chu Mamit District om chun le masaber ani angin District chumi puiten an chortang kai don le ani atibok Rom Purna Lirthei in hlanna hian Mamit DC officer tele sapet quarters YMA Mamit try tu te an telani
Bharat Aluminium Company Limited Balco chuan nimin khan lunglei sapet quarters waime hna damlo phurna lir theian hlan Balco hian Corporate Social Responsibility CSR fund atanga an pek cheng noi soman Magic Express Ambulance DC office to Aizawl an hlana lunglei DC pukulot thongan an sapet quarters waime lunglei ten ha thona tur Balco in ambulance an pe chu lomamati thu soin New Delhi Balco ho tu te malana chu afak omani ti a waime chu mi puite rongbol tu le chan pui tu ani thu soin ambulance chu rik rum thila le chena thlen thula man zung thei tur ani awangin atangkai hle donani ati Sapet quarters waime lunglei president pularo tluang apoin lunglei district tana kongtin renga masona tam taka mala tu le thlen tu DC ane chu awani thlakani ati a medical department tan masona tam tak asoi chua ba ka department sang le NGO de tan po malana tam takane ani ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Prime Minister Narendra Modi and Nimin Khan Ahmedabad atangin chengwai bil sang hu West Bengal Railway Project Pali video conferencing kaltlagin ramta na hlana heba ka hian New Jalpaiguri Rail Station chei thana tur lunga phuma Howrah le New Jalpaiguri in Karatlan tur Vande Bharat Express Railway liamin Joka Esplanade Metro Project Purple Line Noya Joka le Taratala in Kara Metro Rail Kong Hongbok Prime Minister John Vande Mataram lalo pian chhuada hmuna Vande Bharat Rail Service Vailia Maniatia Azadi ka Amrit Mahotsav lom chungin Vande Bharat Rail Zali Somsari Panga Tlantir Chan Tubani Atibok Union Home le Cooperation Minister Amit Shah chuan kumthum lawam tur chunga Panchayata Cooperative Committee nuai ni din tumchu alet thuma cooperative sector de chaktu ani don ba ka lo nei tu ten ansor tangkai hle don ani ati he thui nimina Bengaluru a cooperative khompuya soin cooperative committee te hian mo phora chang bon hote sem chuale da khol na te fisheries tuile gas supply thlengin an enkol don ani ati India Rama Cooperative Society masaber chukum sanga zakwa panga khan Sidana Gauda Sana Ramana Gauda Patilan Karnataka Gadak District Thingtlang khopakhat Kanagina hala adina pupatila hi Karnataka chuan cooperative movement party a hriatani Mobile game application pakhat e-nuggets kai noya chengmai bil samli pani chuang khoi che thei lawa shen chuina kal zela le cybercrime dang chungchanga enforcement directorate ED in bank account sangkhat zanga somli paria chuang enfia na anthok meka tun thlangin Prevention of Money Laundering Act noya chengmai bil che za som chuang an man to ani Federal Bank thunei tu ten lung oilo na an thelu bo zuya Kolkata Park Street Police Station a Amir Khan le midang telaka FIR thelu ani nuwa ED hian thuboy an thelu ta an chui zuina Amir Khan le midang te hian diklo taka be poisum e theina tur mobile gaming application e-nuggets an siam ti an muchuaka sum cherel nan bank account engamazat an mangti an muchuak bokani Corona shipuileng wang kumni chung tlopo theilawa omnuwa ahun taka vurat lak wangte district nei tu ten an district lo turana sataka an campaign wangte in zanena kumsang ni somni pani thaliama kumsang ni somni pathum huak turin ramchomhun sang tagin jinmi ten Jammu and Kashmir Badarwa Valley an fuan khoma vurin abom kha Badarwa hian jinmi te tan inti lema chang bot sayani Kumni nuwa zinmi te hi plate le tur hian district nei tu te chuan social media campaign be puyan thlaka New Year Festival Nodal Officer Amir Rafiqi ana saidanin kumthum nuwa hotel le guest house te chun ni khwalin an khat le taveka hi tourism sector twaithar le tu kum local zel tura tourism te thangduang tu ani theidon ani ati World Cup voi thum choi thei Brazil mi football khel thiam hing thang pele chu cancer wanga hun engama chena damlo nuwa athi a kum somriat pania upani football thiam hing thang zinga telpha pele hian football khovela kum somni pakhata tel chugin voi sang ha thum somrok pathuma khela voi sang kha chani somriat pakhata pet gola aram tan voi somko pani kherin voi somsari pasari ati golani Pele hi World Cup football voi thum aram champion pui thei am chunalani a kumsa ni khan FIFA player of the century tan thlanani Pele tia shiat Edson Arantes do Nascimento hi cancer wagin huninga machen an kolani nuwa tu nai khana din manat niama Christmas podam do ina amangani Chanchin ti top na natlang pui Nakum March tha Aizawl G20 business meeting nga dur chungchang in pu achana sang le thil tol dangte Chief Secretary Dr. Renu Sharma hovin clear hawani
Minister puti jela nun tluangan ngai dan le zel din na thalo te ban sana ma ni ma zona mo phurna thata ka len turin zirlai te afui Prime Minister Narendra Modi and West Bengal chengwai be sa sanga hu railway project pali ramta na hlan Union Corporation Minister Amit Shah an kumthum lo am tur chungin panchayata cooperative committee noi ni din tumani ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani